dituju gunung jati badan diam ning makam balik balik besok mampir ning juru kunci gunung jati tempat kong sepa gede cilik lanang wadon tua long jaluk rizki kasejati anggo ngempani sangat lang keluarga muter-muter kota Cirebon bos timun anu bakir arep metet arep ngidung tuka beca kabeh kangkat son duwe bungku beli bakal getung aturan ibu besan manawi ayah ibu besan besan anu baker rame-rame kukuyon nyapabana sing dituju hatur nuhun ibu besan sing dituju gunung jati nok sayang badana niam makam balik besok mampir ning juru kunci gunung jati tempat wong sepa gede cilik bos wasto anu bager tua enom jaluk rizki kang kuasa nganggo nyumpani sanakan keluarga muter-muter kota Cirebon arep ngitan arep ngulon tukang becak ngabekang pada katon doe mopo beri bakal kebun topan gunung jati ini tukang endang sama mopo pabesan ayah pabesan bagian beli unggal bulan tapi sering dolanan mata lemanu bagian mangkat bareng karo bebaturan rame-rame kong lagi guguyan sebab ana sing di sungsi matawi sing dituju gunung jati badan diam ning makam balik besok mampir ning juru kunci gunung jati tempat wong sepang gede cilik lanang wadon tua enom jaluk rizki kasejati anggo ngempani